Hello guys, it's your boy Eric Semuhungu. Butwagarutse noneho turi mu nyubako ya UTC ahakorera Best Point Electronic Shop. Guys, tubafite ibikoresho bitandukanye by'imvaburayi. As you can see, dufite JBL. Zino nziza original guys. Mwiyamize kimwe mwumva ndi gucuranga mumenye ngo nyukurahe. Igisubizo nta kindi ni Best Point Electronic Shop. Dufite ama speaker atandukanye. Ukeneye JBL, ukeneye Harman Kardon, Onyx Studio 6, dufite ama game atandukanye, dufite PS5, abantu bakunda gukina ama game, dubafitiye ama game meza, ama CD ama game, dubafitiye ibintu byinshi kandi ku giciro cyiza, kandi byose na original, apana bya bindi ukoresha kimwe ukahita tujya kujugunya. So guys, tubafite n'ama discount, mubanke mutugane, ni hano muri UTC. Shop yitwa Best Point Electronic Shop imbere ya BOURBON COFFEE iruhande rwa Simba Supermarket. Mutugane tubahe ibintu ku biciro byiza. Murakoze.